Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Tigani kedai ka update nagamenta uni COVID-19 hapo ke state Meghalaya. Hadu benda kesngi kada artri Jun. Di baru kebala pa bendep belet testing lalong kada hajar senspa kalai. Nang ta ki bala dep test negatif. Ki bala dep test ki layo negatif hadu benda ki long kada hajar siswa andru kendai. Di balong positif kes sabu-sau iwe bala klat. Kad kendai gila recovered gila jam. But haduk benda dangsa Arab Saudi ki positive cases. Tiga bagi dang up yang result benda haduk benda sini kalong selai spa ngut. Nang tadi ki balawan fai siapa ri state Meghalaya ke jongi ki buan bar jonga Meghalaya ki balawan poi haduk benda ki long khatsan hajar san pupra. Iwesan not san pra. Tiki district wise active cases. Apo is Khasi Hills kidon Sifongut, nang ta Hawas Janja Hills kidon Sun, Hawas Garau Hills kidon Sun, pada Southwest Garau Hills kidon South. Kini gilong ki status jongka update COVID-19 hagi state Meghalaya but ki district wise.